O President John Kaseng Voice of the People Party VPP bad MLA ka Nongkrem uba Arden Miller bersaimoj mentah kasi Nongkong ula ujor ijahar persya UMDC barim ka umsning uba dan kupar Sumer namar ke jingkeno bamsap hakapor balong Chief Executive Member CM ka Kasahil Autonomous District Council uba Arden ulej ujor yak ijahar hakmat officer in charge ka Sadar Police Station Shillong karkum ke ijahar uba Arden uloong uba dan kupar Sumer ula keno bola pendenkam baklai kosong pisa menba u Arden udanglong u CM ke KHADC kaba lapau naiki video balaring iki jingkren jong u batpeni Haga News Channel menha khalai trik uyayong Haga jingkeno bamsap kaba klem nongrem bat ka bomde u neu klidu ka VP ulaong da kum kini jingkren hapo kerensan pajba ka de jingken tho persya ya ka burom ka ijot yanga ubade nongmi khmat pajba ka Meghalaya Legislative Assembly batla ban kedau makum kini jingkren kidei kibalale da ka jing thmu ban pen tho pria penja burom bat pen saphriang jingtip balam ler syau pajba kane ka jing ken tho ka de ka bakring ya ka kam boman hapo ka kendon sauspa khanai khandai bat ki we ki kendon badan jingede jong ka Indian Penal Code khat praspan ropau namal kane ngekerpat yapi manle AA katkum kilinti ka an ubala kadau hake ijahar